Wow, the president biano. Munko ochna so lenta mko fom. Na munko tete nyanya. Na mumba enchin tinim. Na mfu mani nyale. Because the econo. The econo. We the mia na me de kufo yanko pa bon krofo bi duo krom ha. Better fe die. Ochna mu amudono no. Mo so rentam. Munko bush nkopa nyanya na mumba enchin tinim. Alright, so Musia for Nyamisha Bibi, I'm a dingy no good artist. Now, Ghana Some TV, you best say, subscribe to the channel and if I want you to about comment section. Nyamisha Bibi. Musia for Ghana for Bisase is President John Dramani Mahama. Ya Kessinana, and I say, why Kessman or my Ghana because the one near Manu air cordon, or Muntiasi. The way a near man echo a wokromum sisia, na we a chinana, a jashisha to her, a chinana, yes, we in Kofu way to Kuntoka, and Nessie, and demonstrations are cultural Krumano, and Busia, and Yasam Katwa, and Nuna Ghana for say, President John Dramani Mahamanu, and then Krana, or no debut beba, and debut beba piano, near Mahu, Yamahu, Guana, yes, and Busia, my uncle and got said the Ghana for egg. Ebisa questions because omuntu ho amontiase mama yenko na embra na eba ebeto aso na be shira bosome nwotwe plate mi fiwiem beto fom mini pen nwotwe no mase ahye mo fa nche me ma no kroye medu enkwala dunum dun siempo etimi ewu at once bosome nwotwe market kese getimi tom na ehye bosome nwotwe almighty that the lumba amansanda the lumba etimi film bosome nwotwe na de etwa mensu no kura apostle ko Josafo bosome nwotwe kro yem ebeyi bosome nwotwe kro yei ani etimi che tiktokers na okope bela unya bosome nwotwe yetimichi wuntumi ne ya ka say yebebeli wa yaji enantwe aduasa empremne ka baako ewio ka baako emponko emfui ni na yaji asa ne tina beli ni pa baako ebusume nwatwukuro yam ebeyi okechuku hwe dia na ye no wo do president bia no munko ochna mo so lentam kwa fom na munko tete nyanya na mumba enchin tinim na mfu mani nyale because the econo we the mia na me de kufo yanko pa bon krofo bi duo krom ha better fe die o china mu amudono no mo so rentam munko bush nkopa nyanya na mumba enchin tinim mfu mani nyale odwale ama ohro ne ho enche kakra nsana because one hwe ye se ka se o konfoso betre kroma omana bawotim bi because the air quality de ni ye nyan me na nyame ye sama men kasa biem enje ye men kasa biem mum yen kan won na kufo do nyankopon ya se adwuma na oye na no den atua otuatua kan tantam dodo very serious because me ba wiase na me hu egbani obosume kada omo de ye construction mesi mortar who madam for egbeni mi ka cho say o mami ensa na o for education tuma ba o mi say me akufo do to ka ba kuma me mentoma no akufo do to ka ba kuma me mentoma no enra me da hosamiti gogon mi ko hwe ya sumeka brawa madam for iba yi no je school no bo sumeka because sikan keten mutua no kura na papa ntimi ntua wo kura wu ni ntoma no wakoton ena o dia hwe oba you see your life kai before the mo sumeka o but amemo morning nti ugbe ha se bo sumeka gogon mwe nyina mahama sanu adwuma munye hohwe me say mo bebre papa no bia so timenyemo because akufo nyankopon na katua na ba wo so a eche mobro ya ka Fred education so dokon Fred education so dokon munye hohwe na katua no baba President Mahama say
say so hwede ye kɔ na ye nyina ye mo mpaye e mo man no woni hwan me e mo mpaye mo man no me empire bon kwan na ya de nyina enka Church of Pentecost ka hiafo ni mo eso hiafo bebre sempai bon kwan ye de ya de nyina enka sofo ibetwa ho hia lukutus o akuma pente na ma sa so wonsa omo wo hefa sempai bon kwan ye de ya de nyina enka Madam Thomas na ire nyae no me chairman Alhaji kala ire nyae no my friend leave me alone use your brain modern troje konwa na wunu se de kufo Nyankopon bodua President Mahama ene ma asofo ne hwemu yie because ye de kufo de Nyankopon ye de abodua na obi ntime enye wo ba 8 months be so ho se de tie ana un study hwe ye de kufo de Nyame ba omi Nyankopon ye de abodua enye pai bon ntime enye use your brain say me ko tse me yam adan ya Kennedy a tse yam bompa ya ye bompa ya bua Mahama na oman no ene ko oman nti because entro dokun ne nchinam na wo tugu Ghana because Ghana fo bi padua nti ena tugu omutima ne de ko to abama o hwe kokani nti e mompa ya woni hwan ene mo sempa ya no woni ehifo me bompa ya Emma won say amamu munye hohwe ase dukatia ne akwa na pantan yiri ye fense Sam George ene okuje to yise fe woni ye fense Samija mfia se omo heva me ko bompa ye ne omo ne mama we ena me ko bompa ye Ghana omanya ye beto aba near the dokun ene nchinam e won chen near the free education won chen na ye discussing national television na nipa de sani a emoja wonimu etinye hwenyame ni mako akura atusu dokun ne nchinam eja free education Yehowa komeni nchinam mu hana president bejina Accra eno say enkrafo de mu hia degeta na mu hia dokon ne nchenam komi ne nchenam ye ema Ghana fo nyina Thomasum ema ye me say also radio so TV a bia dokon ne nchenam boy den ye education ye fa nya hwe uhu osofo a dokon ne nchenam uhu ye fansen pilot dokone nchinam uhu okuani dokone nchinam uhu moko marketer dokone nchinam babia dokone nchinam ene ma choose mo de free education ene papa we aba no so oni skill de be free education ni biem afa mu bu afu ebi kasa mo pase mo kuma Mahama na pase mo ye ne den because one fancy oka kire mo ampanyampo ba ye se e bro olonka 5 cities dokun yabo dokun 1 cedi enchinam 1 cedi ade amopano no say onye muden why mutimi hwe almighty Akufo-Addo ni ba o menya Nyankopon mo hwe nanim ena mo betusu dokun semun pe free education am mo pe dokun ampanyampa papa ba ye wa ma abroni dokun ayafo am obi edibi mo sai kasa se boso Mahama onye den na se Christian wuni kuma wudu actress no se yene dey woton ko obi eti yenya oden kaya yo kura ne pasa osoa kaya ye na kan pipi maya ba market na ka osom ne ma kaya ye ni ama 5 cities 10 cities wo jina ho wo anko school unim homa na free education obi di free education abamu na ese ka mo ye campaign me free education ni ebusa wa wo se free education kra tan wo tro di kra tro ko benkum emle ko anya kramoni unim homa na wo kasa tie free education na free education nim na wo pe emu your friends school feeding aye me say
Akufo nyame ne de bo dua obi atime nyi wo na sa ye fa ne say Kobe na oton no kra de wonya ne fo because ma mo ton Kobe o do me market enyo size no bia man ne ton Kobe o Ghana ha say no enyo size no bia na wo nyame wa do kwa no nya Kobe aton a wo gina wo say na say de Kobe na meton mahama wunya hwe anaka say mahama no ba say obeche Ghana skada mo wadi on ono won Kobe mo wo hie sika de ko trafia kodi so woni mu a odwen oni na busua ho na wo gina wo kwa campaign ewie na ko tra ba bia gina say ene de Kobe na aton Kobe ntie nya oden me so beso kayaye ena beso na MPP for man ba marketer omo di nema na soa wo ya ma 10 cities na o hwa de a wapi ho musimu nya ye Ghana fo nya ye obi ababa ye mampani ye free education fie nwotwe na ka wo sa that time na ka free education ho na nya bi ko ya anka eni a ye fa de sen mu ye movie kro ye ma contract a wonti mi nsan ye ma script wonti mi nkan aje obi na kan ma ndi free education aba o si free education enye tan eti wo ton Kobe nti ye me fa hetra na